ni 1980 ni me la ran wo ba mo ni ka door era me chi wo ti door ya chet ke minda kon ngaj bo o me chali talpa che pes tam ko be me chet ken mo I belel me dan me pai kon ga ni so che ring ne we ka United States pas te ka me ti we ti me ba ko look would it would it is a white Joe Biden or is a white Donald Trump one of them so I can't remember but I have take a video dating so men we lel cháu me ya to ka United States cháu deny United States ko win mi ti ko cái chi tenin ko cái chi te ko ke win mi do dien da la won ko te ko ke Uganda ke da la won ko te ko ke Kenya ke da ku won te ko ke Sudan ke Ethiopia ke wi ko ke ne ka Africa so dong ajen da ko te ka right ko dong da ne to da ko lo ti ko da ne to da kan ko te ka interest ko kan support ko ba mo ke mangol but chu jiram tenin ko ke yo civilian kan ne din ko la ji ayo tin ko la ji kume chi ye de ke ba ko ngai ye ne ke ne pan ken ne la men la de ko en be on point de en salpe but che bi succeed che me che on ke ne ke gen United States ke je nyok gen cho wa ka right ka nge je right ka United States they don't get along me je we ka right I we ti me ba wo ja ka Putin a ne ten ji ko ara ko chi ne go mi chet ken but then tell me how do you think gonna work anga bi nge do che gen point de double deal so pe ka ku mi yo tin che ngai ko ne ti ni ka ne che gen che chang we ti te lom ba kame ko che oti ni peace we ti ni a mo ke me ben ne ti la sibe ne ka ba ko nek you know so dungu ko le nyen ke la ka ne di ke dor ke ne ko ke ne che meta Uganda Kampala ke ngu te di alto we do African front okay da dong te ka dong te je we de support but kama ngaja a on but che work out chi ro cha ba mo ke me I we lel na ko cha lo ti sin ka wel ke lu so mi ku dak ke je na ngu ba lo ti me jo ka ne de ko la de ne ke bi kan man ne de ko la hali ko men ba ke ko mi na nyin an le men na ka na talaga da ka na na man nyin Sudan ka da wa ba me ti ke je you know ne let's say just let's compare it we je pai ma ko re yang ka Africa ke lu ka wel ke lu bo so mi chali Burkina Faso so ngare chwale truare cha waka karwacha ka chirwacha ngai ko chinyi ni yen ka civilian ni yen ka ni to terrorists to ba we din ba bin yar you know so but the we right see I don't think it ba camera right ne ide dong da what ka ne ide chwale ji United Nation ten kul take a well called out ka ne ide da kul what ko en go re peace ko country da chana go na meme but we ti ni mat ibina but I don't think do but succeed ke ka men ja chi an cha linga mo ya telo me lan ka dinga ni ke na kon so bada jenu telo me be jek jana ngaja so talpa will try anything ka men do din de utin bo jen kui ga gat ka ma cha yen la rek so ni ken pan ken dung me ken need to talk la ni to kwala judge ni na che meta we North American entity ko yo ma cha yen bai di judge ke you wrong you doing ke whatever me che lat chom ke dot bai di judge ni ken da ka ma cha kamera la ken chicken ni ideal ti chicken da gor you know but the genu let ken mi chwal to gor ken bi ma cha be point the back kwa den ti tin menu whatever you can calculate can te ju ba ten te ka mi che no che ka ken jan ni ta kon ngani I would lawyer take a lawyer to go to chairman ko ke judge mi cha ko ne ko ra dan jan ta kon dong mi dong yo dong ka je ne but te judge mi nuer mi cha man tin mi kut nyu ka ke ko ra dan ka so Sudan ba ko large to take a writing la ken telecon Nuer militan te la judge ku nyur ba ko ngai ko ye chang jala na judge nyur bo judge ko to ya da judge ko da kon ne district to to ai ka so Sudan so ngut ba da judge ni da judge ni da kana ken ka da lawyer da ka ken ka da prosecutor kon da ka ken ka ngu da ka what did this so kan ni ka ta kon ne district to so let kan mutual mental play like playing game da karame chang wi ga racha I'm telling you guys tell mu ba je ko ni racha bo cha Sudan chen nok long ko ji kon te ke link America before so chira cha tell me the Sudan da support ke long but ne we jam gwe da China ko China business country la be la be build your country cha be la be mo ni je ke riek you know so but how on ka I don't think be yeah ko ni jam bote ko condition already and we take je
and we in so ni obula trouble ka another country ba jalo be je ko ram hidak but I don't yeah I want to tell you but why jai ni dial bi ka ken ka ko ne stick to poor to ai ka South Sudan ka lawyer dial bi ka ken ka pas kun te kontin ten kuna la ten ko ba bin kan ko pa ku do ram yan ko ne te gariek chi ken jai la most problem pun ka ne pas kun te kontin ko la nyur ten ku je le sen ko ba ji yen ke ku je sen ko ba ji nak ni di kula pai ko ram te ka dwar tena mene so te dial to why ka kan ko lan bien ka ku jagwa ka lan kyot ken mi jaga nenan ga men tai baga ben research ken dia why everything is dinka jaje dinka ngu dinka di dial ti ka tena ka ne di 64 ko te do ti dial to cha gwen jaj dong le se jaj dong wunduk ke dong e chai ke dong ngu re ma cha de long tam ko da ram la ro na me erong cái đó làm là rồi nè mẹ right chỉ cần giải thích kiểu one cái cần lawyer one cái prosecutor con so but I know this guy just play mental game but cái way cái right tell me cầm cho ta what I know ni dân but chỉ làm đó là terror để cô but trouble cô well I know ram tết cái nó muốn cô ram quay đại phải change by quay change cool change gì tít quá cái gì tít cái giống như anh nói là ba bên chung lâu chật cái ram đi đông healthy but I want it butจะแบบเป็นบัดเกินปันเกินได้ก็เรียกมาจากคำว่าไม่เล็ดกันไม่เล็ดกันตัวก็ต่อสุดานเราอยู่คนกันในเดียวก็ที่ได้ช่วยกันในเดียวก็รำคือดอร์เกลก็ว่าก็งูดอร์เกล but anyway justไม่ได้ติดไม่ถึงกับคอนตินกันไม่รู้เรื่องวันเดียวกันลากูไม่ลาดวร์ก็รีจิมละเชียงรีจิมไม่ไปเชียงรีจิมทัลพันไปเชียง so let's just focus I want to write it. I accept that what I know. Well, thank you. America. No, let the guy try his best. Many demand that many king boss. Mitem to der Martin. Galong musumasyan malade shong ba da matod na wana mukuye long da nya Martin. Ane kon take matod mala ba da kon chimo ko yeno nane ba yene de dan diallo. Kon ka dung bitare mashar mena. Taga longo de lun bat kata da ya yene jang. Bume mat ko kana madela la ne kan che ma ko yake. Ngai je mene o da oso na dika ka. Ane ano woki Russia. Ane dia we around 2021 me ko ba we ni nyang ku. No 2022 to 2023. Ane me che la do take a degree me la de ne kon. Ban me le me che look wa Russia. Show be na decision me we nyang ku because of Georgia. Time over may no one ba dish ba train one. So ene wede mo weja ko ba de nan kabadli. Ko yen ran kir intelligent. Ka jan ba take ne to go to yo ka je wure ne. Tel ma de ne quiz ne long jan jang mo we ka ra ma jal bet fo ne ba che fo ne we. Right now was ne to kon. Ken la je. Was to kon nan ka je ka ba o jo lar mene ka tir. Kan jang ma la la ka kano ani plan ne ba ko design kan me ngayo shi ka me ya tak ba kan ma dong ba nyo kamra nyo ba te jok ba nang me ta dang wi na me ne dila men ko gwe no ko wang da ka ta gwe ne ta de jinu ngan ma tot ba de no ta gwe ka jinu ba re long ta ba de no ko regime me na ma chane chokon ngwen pinyo ba still run me na ga to ba na dapto ba nyo ne pes kan te mi shar ka jan ne dila jan go yana. Thank you. Dio je shanda go shana kalat. Wood bume. Ka polo dio je bana bukon la dan bukon tu gwasame. Ban lejek maybe tomorrow michi kon to get time ki mi chan ran jek ka live video. Bukon jo bana lo ku kon discuss na something me dewo ka ne kon chede michi kon to gane. And thank you chilote adlon ko share live video va share jagamu go along. Kapai kon jegni ne 1k ko share live video share je boost and thank you adia je bokon kwat tena mat me shi kon take news ne report be and thank you guy Agent brother go thank you go thank you go ban la raji yo ban la je yo yo video to ban la boy no yo no baba yi follow okay thank you bro thank you chilote go thank you bro go
gwa seme da la tesloation o ketin konen chana laden wala kejan gwa seme ni shlote da long shaja ko jega 1k 1000 follower ke TikTok ana bana more information bana kala link ka gwa be en biate kamal bana jik ele kirun ana ba ko joy gwa dan ba kon jege biate mal thank you